najviše mi se dopala praktična primjena znanja, konkretni zadaci, praćenje mentora nas svaki dan i moderiranje da idemo u pravom smjeru i što su oni stvarno tu bili za nas šta god nam je trebalo. Zahvaljujem Startit Akademiji što su nam omogućili stvarno vrhunske predavače, mentore Filipa i Mira iz Lean Startupa koji su nas u ovih kratkih 5 dana naučili mnogo o poslovanju, o projektima i o realizaciji samih projekata. To je fenomenalna stvar, smatram da je to trebalo davno prije napraviti, da ne živimo samo od mora, sunca i turizma, jer u idealnom smo gradu za IT, samo treba krenuti, treba to gurati malo. Ono što sam ja očekivao od Starta ispunilo je sva moja očekivanja i puno više od toga. Zabavan, inovativan i koristan.